Raina mangkin wantah 5 masa sampun ida betara ring Lur Natarsari Apuan wentanan pelastian iki ring Pura Gunung Lebah Campuan Ubud sepunika. Niki pemargia sampun saking uni niki. Titiang duwe nak lingsir, titiang enten uning kuentanan silih sunungil perlengan ida betara ring Pamekasan Puncak Padang Dawa Natarsari jenak iriki ring Pura Gunung Lebah sepunika. Yen sekalaan titiang enten pesemertuanan silih sunungil Carman ida betara penantu Anoman sepunika. Awas lampu dulu. Tapi ya. Wajar dulu.
Ketoran mago rares gelis kasa Korjang kama ulam sampun kator jangan Wangken mayro tampun kebetulan lapak kiri-kiri. Ya baik sopan ukuran maniro mangken. Umugi panjak mana di korgi atung daun walau luka. Muari palo tidak wi. Ribuk. sampun pupo
Udah dekat ini. Terus.
Bangnya Riki lo lonte. Cepat di Thank you.
Kameramen kata ganteng. Rame banget.
Đang có cùng cá là gà có sao bên dưới cái cây club này nên là đi đầu đầu thì quá đi cùng một dán mà lưu ảo cùng một dán nó không dùng hả tù cái chả vàng thế là tự nhiên cái nào nó đi số là người kia số tiền đấy dán không mà Kainane mangkin wantah 5 masa sampun ida betara ring Lur Natarsari Apuan wentanan pelastian iki ring Pura Gunung Lebah Campuan Ubud sepunika. Niki pemargia sampun saking uni niki. Titiang duwe nak lingsir, titiang enten uning kuentanan silih sunungil perlingan ida betara ring Pamekasan ing Pucak Padang Dawa Natarsari jenak iki ring Pura Gunung Lebah sepunika. Yang sekalaan titiang enten pesemertoanan silih sunungil Carman ida betara penantu Anoman sepun sane jenak iriki dumun sepunika ida betara bayu jenak iriki kesungsung iriki ring Puri Ubud Pamekasan ring Jagat Ubud sepun. Nah niki kuentanan sepunika titiang menteri enten uning nyabran 5 masa ida sesuanan ring Lur Natarsari ida Masucian iriki ring Beji ida betara ring Gunung Lebah sepunika. Nah niki titiang mangkin nganang ring Puri Pamekasan pengompon iriki ring Pura Gunung Lebah Pacapan Ubud keserangan untuk keramaan titiang anggo Suba desa sejebak Jagat Ubud pastika sampun nyangre sane mau utama sepunika diastu ida Masucian melasti iriki ring Pura Gunung Lebah. Nah harapan untuk pesikian iskala sepunika ida betara mesikian kuentanan Harjo Pulunengo ring jenak riki mantuk ring ida betara ring Natarsari pesikian ring sekalanan titiang ring Ubud sejebak Jagat Ubud mantuk ring Jagat Apuan mangdo mesikian berharap untuk pesikian ida betara sepunika. Nah niki dumugi ida betara Pamekasan riki ring Apuan Ijen Prayuan keselamatan ring titiang Pamekasan riki ring pengompon ring Gunung Lebah Jagat titiang ring Ubud Jagat titiang ring sejebak Jagat Ubud. Ida betara Reina mangkin jagi mererapan riki nggih. Ida jagi nggih, ida jagi mererapan riki Raina wau sampun ida rawuh saking Jagat Payangan kesangro ring Jagat Tangyuda ring Jagat Bunutan ring Jagat Kedewatan raris ring Jagat Lungsiakan riki ring Jagat Payogan sepunika. Nah riki mungkin kesangro untuk Jagat titiang ring Ubud ring Benduyung ring Taman Keluar sepunika. Mugi Benyang Semang udah jadi mutulak wali ke Jagat Katil Lantang raris jadi budal ring Yoga sepunika. Nggih, atuh. Semua pisan iki sampun pinat wendan tambahan nanti. Inggih, pinat duwe niki sareng sami ring Apuan Pamekasan riki pastika sampun duwe tidak ring Puri Ubud ring Jagat Ubud sepunika ring Suba pastika sampun sesida-sida antuk Bogo antuk Ayaban Pamekasan Ayaban ida betara yang jadi kemargian titiang ring Bungi dari Jebos merharapkan untuk bakti nekatur ring iriki ring Pura Gunung Lebah. Sukses semua nggih. Terus semua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ